Iz Trebinja, po informacijama koje možemo čuti u gradu, ono što bi se reklo prema čaršijskim pričama, odlazi veliki broj radnika u Dubrovnik. Te cifre koje se mogu čuti u gradu dosežu i nekoliko hiljada. S druge strane, na birovu za zapošljavanje ili ti Zavodu za zapošljavanje filijala Trebinje dobili smo informaciju da je svega nešto preko 70 radnika po njihovoj evidenciji skinuto sa biroa rada, s tim što su nam tamo rekli da oni nemaju informacije koliko je zapravo radnika zaista na radu u Dubrovniku. Kako god bilo, istinu treba tražiti negdje između ili u onom prečutanom ili poluizgovorenom. Trebinjka Jefimija Ot je nakon niza neuspješnih pokušaja zaposlenja u svom gradu posao odlučila pronaći u Dubrovniku. Kako kaže, to joj je pošlo za rukom nakon 3 minuta razgovora sa poslodavcem. Dobila je posao sobarice u hotelu sa 5 zvjezdica, a njene prve impresije su više nego pozitivne. Pa, zašto ljudi, ne mogu da kažem zašto ostali odlaze. Znam zašto sam ja tamo pokušala da nađem posao i uspjela u tome. Recimo, ovdje sam konkurisala, evo nabrajaću, ono što čega se sjetim. Best, Azel, Jisk, Maslight i ne znam, i tako dalje. To su ono poslovi trgovca, prodavačice, prodavca i tako dalje. Ili ne bih dobila odgovor na mail, ili bih dobila odgovor da prosto ne zadovoljavam njihove kriterijume i to je to. Vjerovatno nisam dovoljno bila vrijedna, sposobna, lijepa, nemam pojma šta. A recimo otišla sam na prvi i jedini razgovor u Dubrovniku, to je hotel sa 5 zvjezdica, hotel koji je 2018. bio drugi u cijeloj Hrvatskoj, po svim mogućim ovim mjerilima. I nakon 3 minute sam dobila posao. Sa tim glavnim menadžerom sam imala razgovor, tako da sam shvatila da zapravo nije, tad sam potvrdila svoje mišljenje da nije problem u meni. Dakle, da ja hoću da radim, da sam sposobna da radim kao i svi ostali, ali jednostavno nekako tako je se posložilo da nisam uspjela naći. Doduše, radila sam naravno poslove, godinu dana sam bez posla, prije toga sam radila u nekim isto tako privatnim firmama za neki minimalan novac, za maksimalno radno vrijeme, bez slobodnog jednog ikada dana. Naravno, u ugovoru piše da imamo slobodan dan, ali tog slobodnog dana nikad nije bilo. Recimo ovdje sad gdje sam počela, tačno se zna moje radno vrijeme koje traje 7 sati, imam 45 minuta pauzu, gdje imam jedan sjajan obrok. U 3 sata ja moram da napustim radno mjesto, imam slobodan dan. Pa ja sam se odlučila da tamo potražim posao na osnovu recimo nekih impresija, ljudi koji već par sezona tamo rade, koji su uglavnom bili svi pozitivni. I uglavnom ko počne da radi jednu sezonu, ako izdrži, jer se tamo stvarno radi, tamo čovjek da bi zadržao posao, stvarno moraš da budeš vrijedan, mislim, to je istina. Tamo niko nijednu lipu vam neće dati ako niste radnik, to se zna. Ali recimo na osnovu njihovih tih i nekih impresija sam odlučila da probam. I evo, valjda ću da uspijem. Što se tiče prvih nekih utisaka, mogu da kažem da su vrlo poslovni, vrlo profesionalni, vrlo ljubazni. Nikakvu neprijatnost nisam osjetila. Evo, mislim, ja sam tek počela. Možda hoću, ali mislim, mene ne zanima što oni misle o meni. Uopšte me to ne zanima. Mene jedino zanima da se oni prema meni ophode sa poštovanjem i meni je to sasvim dovoljno. Meni više od toga uopšte ne treba, niti ja to tražim. Glumac Igor Gudelj već 8 mjeseci radi kao poštar u Dubrovniku. Kaže da je uslovima više nego zadovoljan i da će njegova struka očigledno morati sačekati neku bolju priliku. Kaže da je velika prednost blizina Dubrovnika jer svaku noć je u svom gradu. Trebinje u posljednje vrijeme ima značajan broj diplomiranih glumaca ili onih koji će jako brzo steći to zvanje. On ipak vjeruje da će se stvoriti uslovi za profesionalno pozorište u Trebinju, iako se trenutno u nedostatku vremena povukao iz te priče. Ti si zaposlen u Hrvatskim poštama, pošte Hrvatske kako već, tu si već poštar. Dakle, glumac poštar. Kako izgleda jedan prosječni radni dan Igora Gudelja u Hrvatskim poštama? Pa, jedan prosječan radni dan izgleda rano ustajanje, znači, pogotovo u ovom zimskom periodu, to su neki noćni sati, ustajanje, odlazak na posao, čekanje na granici,
dolazak na posao, obavljanje osnovnih radnih dužnosti i gledanje da se što prije vratim nazad u Trebinje. I to je neka prednost u tom poslu, što svaki dan mogu da dođem kući na ručak, mogu da legnem u svoj krevet i da ne odlazim od svoje kuće zauvijek. Ja. Evo, pomenuo si prevoz do Dubrovnika. Postoje li tu neke komplikacije u smislu dugog čekanja? Kakve su prognoze za sezonu ljetnju kada se očekuje onako špic? Pa evo, mogu vam reći da sad već još u ovome zimskom periodu su velike gužve i kolone na granicama, tako da je samo pitanje kako će to biti u velikoj fullu sezone. Biće sigurno naporno i čekat će se mnogo više nego sada, ali ljudi nalaze neke druge načine da izbjegnu te gužve, kombinujući se sa dva auta, ostavljajući jedno auto sa donje strane granice, drugo s gornje, pa prelaze pješke ili koje mogućnosti kupuje neke motore, ali to je sada kažnjivo za obilaženje auta na granicama i tako. Uglavnom prave probleme za mnoge stvari i komplikuju nam i otežavaju nam rad, odnosno sam odlazak na posao. I kako je, ti si na birou prijavljen kod nas kao glumac, po tvojim informacijama koliko ima prijavljenih glumaca na birou za zapošljavanje Trebinje? Znam da je jedna čitava generacija se školuje, maltene, koja je ili već završila ili je na kraju svojih studija. Da li misliš da postoji neka zdrava i zrela osnova da se krene u Trebinju sa nekim ozbiljnim pozorištem, profesionalnim ili poluprofesionalnim, kako god? Iskreno ja i da mislim da ne postoji, ja bi i dalje vjerovao da postoji jedna zrela osnova za jedno profesionalno pozorište u Trebinju, s obzirom na to da trenutno imamo, ne znam, nisam ni ja siguran, ali sigurno 3 do 4 glumaca već koji su završili akademije, koji su na birou već duži niz godina bez posla, plus uz to imamo studente glume koji su trenutno po raznim krajevima bivše Jugoslavije studiraju glumu, koji opet kad završe, mislim da ako bi im se ponudio neki posao u provinciji, da bi objeručke prihvatili, jer svi znamo koliko je dosta tih akademija, a koliko je malo posla i koliko se malo radi s njima, koliko se radi malo u pozorištu. Tako je. Evo, kad si već pomenuo snimanja, da li postoje neki projekti u kojima ćeš uzeti učešće ili planiraš uzeti učešće u nekim filmskim, televizijskim ili pozorišnim projektima? Nažalost sam se malo povukao iz te priče iz razloga što ne mogu da stignem zaista sve to. Ali eto, i Dubrovnik ima kazalište Marina Držića i oni su jedno vrlo popularno mjesto za snimanje kakvih filmova, serija i Dubrovnik je zaista jedno zgodno mjesto za traženje nekog takvog posla. Pa bez obzira na to šta će se u Trebinju dešavati, ja ne mogu da se oslanjam na to da li će se u Trebinju desiti konačno nešto za nas ili ćemo mi cijeli život čekati da se to nešto desi. Ja zaista ne mogu čekati, ja ću pokušati svim mogućim poljima da se pokrenem, da nešto radim u kontekstu glume. Rukovodilac Trebinjske filijale Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Dragan Popović, govorio nam je o ciframa kojima oni raspolažu, a tiču se odlazaka trebinjske radne snage na rad u Dubrovnik. Po njihovoj evidenciji, prošle godine je na rad u Dubrovnik otišlo 75 Trebinjaca, a 1046 Trebinjaca je dobilo posao u Trebinju. Popović je za internet magazin Moja Hercegovina rekao da ne postoji ta vrsta saradnje sa Zavodom za zapošljavanje Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pa oni ne znaju koji je stvarni broj Trebinjaca zaposlenih u Dubrovniku. On je prokomentarisao i cifru od 2 do 3 hiljade Trebinjaca na radu u Dubrovniku, koja se često može čuti na ulicama grada na Trebišnjici, tvrdeći da ta cifra nije ni približno tačna, iako oni ne barataju brojkama.
U prethodnoj godini sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, Biro Trebinje, ukupno je zaposleno 1046 lica na području grada Trebinje. Što se tiče stručne spreme, najviše je zaposleno lica srednje stručne spreme i sa KV zanimanjima. A što se tiče zaposlenja u Republici Hrvatskoj, Zavod za zapošljavanje ili Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine sa Republikom Hrvatskom nemaju sklopljen sporazum, tako da mi nemamo tačne podatke koliko lica radi u susjednoj Republici Hrvatskoj. Podatke koje imamo su na osnovu izjava koje nam daju nezaposlena lica koja moraju da se brišu sa zdravstvenog osiguranja i taj broj lica je 75 odjeljenih lica za zaposlenje u Republici Hrvatskoj. Znači, najveći broj lica iz radnog odnosa odlaze direktno na zaposlenje u Republiku Hrvatsku ili u Dubrovnik. Razlog je čisto jer imaju radnog iskustva i njih poslodavci iz Dubrovnika, znači na licu mjesta, znači neću reći vrbuju, ali motiviraju da sa uslovima koje nude da rade kod njih i oni na takav način i počinju da rade u Dubrovniku. I mislim ovako po gradu se nezvanično čaršijske priče kažu da je na radu u Dubrovniku već možda i 2-3 hiljade ljudi. Da li bi dali neki komentar na tu cifru? Pa ja sam malo prije već vam rekao da ne postoji saradnja i mi nemamo zvanične podatke i mislim da je to preveliki broj i da toliko ljudi ne radi u Dubrovniku. Također moram da kažem da je poslodavac prije par dana nam se obratio i rekao da se 4 lica građevinske struke vratila iz područja Republike Hrvatske i da su prijavljene uredno ovdje da rade. Ne treba biti mnogo pametan pa zaključiti zašto sve veći broj Trebinjaca odlazi u susjedni Dubrovnik. O tim razlozima govore i naši sagovornici Jefimija Ot, Igor Gudelj i Dragan Popović. Imam platu, recimo sad to je poslovna tajna, ali recimo 3 puta veću nego što bih ovdje imala. I mislim da je to sasvim dovoljan razlog da ja pođem tamo i da radim. Ne znam uopšte ne znam zbog čega se postavlja to pitanje uopšte. Što da kažem, vezano za posao u Dubrovniku, znači odlučio sam se za taj korak prije svega zbog egzistencijskih razloga, borbi za neki normalan život i neko normalno opstajanje u ovome grade. To imamo sreće, mi Trebinjci pogotovo, zato što imamo taj Dubrovnik ne toliko daleko odavde koji nam omogućuje da zarađujemo neke normalne novce i da opstajemo u nekom normalnom društvu. Kako bi se zadržala radna snaga na području grada Trebinja, potrebno je da lokalni poslodavci obrate pažnju na radno vrijeme zaposlenih lica, da su uredno zaposlena lica prijavljena na evidenciju i na njihov lični dohodak. Mnogi građani Trebinja susreli su se sa rečenicom koju privatni poslodavci godinama ponavljaju kao mantru. Idi ti ako ti je negdje bolje, pun je grad onih koji čekaju da dođu na tvoje mjesto. Treba naglasiti da su to uglavnom radna mjesta plaćena minimalcem, a nerijetko i sa pola minimalca, ukoliko je radnik prijavljen na pola radne norme. Da učestali odlasci trebinjske radne snage u Dubrovniku mogu utjecati na odnos poslodavca prema radniku, potvrđuju i naša saznanja da su mnogi poslodavci već prinuđeni da značajno povećaju platu svojim radnicima, obavezujući ih višegodišnjim ugovorom koji će poslodavce zaštititi od napuštanja radnog mjesta i odlaska u komšiluk. Ćiro je 30.8. prethodne 2018. godine prebačen sa stare lokacije na novu. Slučajno ili ne, sve se to desilo u jeku, ajmo reći, migracije trebinjske radne snage ka Dubrovniku. Ćiro se ovim potezom, opet slučajno ili ne, malo i primakao Dubrovniku, pa da li je to iz neke vrste solidarnosti ka radnicima Trebinjcima koji idu u Dubrovnik ili možda čak i iz namjere da se i on priključi kolonama koje odlaze u Dubrovnik. To svakako ne možemo sa sigurnošću tvrditi, kao što ne možemo sa sigurnošću ni tvrditi broj radnika koji rade u Dubrovniku, jer su informacije do kojih smo došli potpuno oprečne.